Wengane zakwethu ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyongaphambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu einkundleni zokuxhumana. Umntalapho laphana indimeni kaMaskandi bafowethu into ekhona laphana wengane zakwethu. Uthibela oyigidangoma laphana likakhuzani laphana wengane zakwethu. Usegadlile laphana wengane zakwethu ekadla uchilis laphana owayegidangoma la mgqumeni kumanje ogidela igcwame elisha laphana wengane zakwethu. Uthe diye mgqumeni buya phela noma ngesichotho noma ngezikhukhula ezinamandla shembe uzolanda igidangoma lakho uchilis uyasihlupha lana ufuna udumo einganeni laphana wengane zakwethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini owakuphawula ngalo mntalapho, kodwa thina ngaloku khuluma kakhulu nje sizokunikeza laphana i-screenshot okuyiproof yomntalapho laphana wengane zakwethu. Ngiyacela uma umusha wenze okulungile laphana ucindezela subscribe cinze nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha. Siyi-channel sibonga. Ngakaya notshwala besintu bheka naluno khamba indlela zami zaqala zakhanya impilo yami yaqala yathatha ingakho ngibonga idlozi lami manje kukhulile impilo yami nami ingakho ngibonga idlozi lami manje kukhulile impilo yami nami.